Hora de sufrir pérdida de oído del pasado no podrá hacer mucho para solucionar esa aquí. Ahora por medio de un implante coclear, esa aquí viró realidad. Desde el año 2021 comenzó a hacer implante en coclear, que resulta un éxito total na Aruba. Ahora, nuestra hermana Isla Corsou también comienza a mandar pacientes para hacer operación arriba nos isla. Un viaje más profesor en el equipo de KNO na Aruba, conjuntamente con FEPO, a realizar implante en coclear para estos con deficiencia de oído. Simang aqui, tapos um simang hopi bom, nós saia professor Stockroos atrove na Aruba, ela bem junto com o seu time, e esse simang aqui nós implantar 6 pacientes, 3 mucha e 3 gente adulto, e para cochlear implant. Implante para sobrar mucha não estava sordo, não estava escuta nada, e gente de idade, não estava não chega a idade de 70 e não estava bom sociale vaardigheden in de comunidad, pero no estaba escucha bom más. El aparato de oreja no estaba ayudando más. Y ahora también nan abin de remarque para un cochlear implant y que implante nan por participar normalmente back en la comunidad de Papia. El implante completo toma lugar en varias fases. El primer queda completa. La primera fase de operación nos hace die pone aparato interno, que também bouw de cuero, e su eletrode também ding ouvido de cóclea, para virar mais específico. E depois de 6 semanas, nós pone processor externo, que também comunica, e para trazer o sonido, ou idioma, spraak, e trazer para por começar a compreender, mesmo com maneira aparato de orelha, lo hace para De Ecuador, tem 19 pessoas que recebido implante en coclear por el año 2021 y ahora hasta Corsou manda pacientes para também hacer implante aqui na Aruba. Agora que Corsou está começar a participar, a base de seguro, SVB, nós também fazemos um acordo com eles, que agora que pacientes começar a mandar, em vez de Holanda, nós vamos mandar aqui na MES, por de supervisão de professor Stockroos. E implante arriba mesmo nível que den exterior, se evaluar aqui. Ik kan zeggen dat de resultaten die hier nu behaald zijn exact hetzelfde zouden zijn alsof wij deze kinderen en volwassenen in Nederland behandeld zouden hebben. Dus we zijn extreem tevreden over de bereikte resultaten met het implantaat. E implante aqui seguro cita algo costoso, teco ainda. Het zit in de ziektekostenverzekeraar. Het is een kostbare voorziening. Het implantaat wat ik hier zo in mijn handen heb zal onrondende bij de 24.000 euro zijn. Dus dat is in guldens, dat weet ik eigenlijk niet wat het is in guldens. 65.000 Arubaanse guldens. En vandaar dat de ziektekostenverzekeraar hier heeft gezegd, nou, een beperkt aantal patiënten per jaar kunnen op deze manier geholpen worden. Maneira já mencionar implante passa em diferentes fases e é parte de reabilitação que toma lugar door de FEPO. Na dezembro, nós vamos ativar o aparato e depois o trabalho de FEPO para começar. Passou a revalidação, nossa raça, o logopedista de nós, senhora Christopher Ness, tem que começar para lagar a gente sem a escuta de novo. E zij nós temos experiência de 4 gente adultos de ano passado e tá uma experiência mais fantástica, com contento e gente também não está escutando para mim a trobe. Para notícia boa noite, a medalha Simon. En futuro, lo purban sigue implantar entre 2 a 4 personas de Aruba por año.